صلافين قرموا بهيفيا دمن خوش جتوايا تماشاوانا را ام جارك دن دقهان هف دمي لهف قهان دناو كردان دا ابوي هيفيه كو ام كردان بقهين نائي كو سرحاتي و بويرن لجهان دقاومن بيك بهورين داخل شمو جويري جي استوديو دنج امريكا لواشنطن دي سي ديت قلوب دمرنا إيرودا هوني فان بابتان تماشا بكن ترمي سي خانمين كرد لباريسي هاتين كشتن لكردستاني تين باشارتن وبرسفا كردان آشتيانا سروك أوباما جاركا دي سوندا سروكاتي دخا ولقرا دويا سروكاتي أخوا أو هولين خوا تسر كنترول كرنا چكان دلو سروكين أمريكي پشتی دمي سروكاتين خوا چه دكن؟ پشانگه تكنولوجي سوزا تلفزيون مزنتر 3D بتل جريداي هفددا ونيفاكا خوارنا جهانتي هابتن بلند بونا استيرا هنرمندن أمريكي ودارجينا استيرا نافدارترين ورزجواني سلافين دوباره بينرين هجا ترميسي خانمين بزافكارين كرد لباريسي هاتين كشتن لكردستاني تين وشارتن وبرسفا بهيدارين كرد آشتيانبو هزاران كرد الباجار آمد ديار بكري جهانا هفجبو بهيا سي خانمين خباتكارين كرد لباريسي هاتو بنكشتن ديكرياركي تيرورستي مجدار دا خلقي كو جادين باجاري پركرين ديگل ترمي وانسي خانمان دو چونو درش من آشتي دگوتن ساكنه جانسز اكج دامزرنرين پارتيا كاركرين كردستاني PKK بو فيدان دوغان انداما نافندا زانيارين كرد لباريسي بو وليلى سويلمز بزافكاركا خورد بو لشوا پنجشم دهي مها اك دنا فندا زانيارين كردي دا لباريسي هاتبون كشتن بشكدارين بهي اوين وينين قربانيا آلاين كردستان وينين PKK راكرين دگوتن فان الريو رسمين غمگين او گهاند نهف امسر خوازن گلی کرده سر گلی کرد تف گلک صاحبه امش گلی کرده روزی شایی ام خوازن گلی کرده تف پیروزایی ایرو روز ام دبر با خوینا بسکنه ام دبر دنیا باش بو برا دایک نگرین گنجه ما یازغه گنجه منه چما وزور ظلم سر کردایی پشتی خو پیشاندانن بهیدار الامدی ترمین وانسی قربانیان هاتنا هناردن جبو جهنج دایک بونا وان هتا بینا بخاک سپارتن هاولاتین کرد و ترکین آمده دی بیجن چند افروج غمگین بتن او هند بهیویا آشتینا از بانگ لگل کردگم کو های جخوا هبه و بسلامت به گل کرد ایرو دی بهیه دنه و از جی شوان پارودگم كشتنا فانسي سياسة فان وشالكفانا للدمكي وحكومتها تركيا باشكري دانستاندن دقال ريبري زيندان كريه PKK عبد الله اوجلان دست بكرينا وقالك شارزاين كرد ترك دوي باوردنا كوما بستا بكوجين وانسي خبات كارن كرد تقدانا وي هولا اشتيبو هرچنده قالك سياسة فانن كرد باوري بنيازن حكومتها تركيا نينا بتايبتجي چند روجان پشتی كشتنا وان لشكري تركيا بفروكان بوم بارانا بنگهين PKK كر لچاين كردستانا عراقي اري پشتی كشتنا وان سي خانمان و چند روزان پشتی بوم باران کرنا ارمانجين PKK لچاين كردستانا عراقي كرد چاوري چرنگا دانستاندرين آشتينا دقل حكومتا تركيا داخواز كردان جعالی کردان وسا هاتیه PKK چند جار احلان آشتی کریانی داوا کریه کو پرساکر جعالی برای آشتی بیت حل کرن KCK ج اوروپا اندامن پارتکرکاران کردستان و KCK اوروپا جی همان داواکاری و داخازی دوباره کرنا یعنی آشتی جره دانستان و وستاندن آشر آلیه لگال كردان جي يعني كوبدا نونراتيه بيدكا افجي باشكراج مجلس راوج همي كردان راج اتحاديه اوروبا راجي قلتنك وام دخازين اشتي بكي ميناكي هر زندي ابكو از چن محبرج بجداري كونفرنسا چارسريا پرسه كرد ج باريس بومج يعني ج برلمان فرنسا دا عاليه كردان و نونر كردان و مراد خلي ايران جي جره پیام خورا همي داوای اشتي كرن يعني أب براكتيك دبيجن أم شكان بدين وستاندن وشرا بقري يعني أفجي آلية كردان
لێژە عالیە تورکان چوا بۆ ڕەجەب تەیب ئەردۆغان هەردەم ئەف تشتێ دەبێژێ ئەف چێبوونە ئۆسلۆژی چێبوون لێژە عالیە پراکتیک پرۆڤۆکاسیۆنێکی بچووک چێ دەبێت چەند عسکەردێن کوشتن یا بۆمبەباران دەکرێت ئەف دەدەنە وەستاندن ئەز وسا دەفکرم ئەز وسا دەفکرم کو عالیە تورکی نەبێت جددی دەستێ خۆ درێژی ئاشتیە کریە. بەێ دکتور باشە هەنێک ڕێبەرین کوردان دەبێژن یان گومان هەیە و کوشتنەوان سێ خانمên bizavkar li Fransa destê Îranê têdeye eger rast dibe destê Îranê têdebe ew li ser çi binemayî van gotina dikin عالیە هەرێ کوردان هەرێ زێدە فوکوس و تەرکیز دەکەن سەر حکوومەتە وەشارتیە تورکیا یعنی نە حکوومەتە AKP حکوومەتە AKP یعنی حکوومەتە وەشاری ئەو فوکوسێ دووە دەبێژن بەلکی ئیران بێ یعنی ئەف ژی نەدورە چما و ئیران نەها دەزانێت ئەگەر ئاشتی ناوبەرە کوردان و تورکان چێ ببێ تورکیەکی بەهێز و دیموکراتیک دەکارێ ژوان ڕێژە ئیرانێکی نادیموکراتیک و ژە دنیاەرا بە حکوومەتێکی تیرۆریست هاتیە ناسکردن ببێتە خەتەرێکی جددیژی سەروان جاژبەرێ چەندێ هەمژی سووریە هەمژی ئیران ژدل ناخازن و ئاشتیە ناوبەرێ کوردان چێ ببێت چما کوژ پارچەیەکی مەزنی کوردستان یعنی باکوور کوردستانێک و ئاشتی چێ ببێ و باشوورژی فدراتیو هەیە ڕۆژاوایە کوردستانێژی کورد بێژین سەرخۆبوونێک بێژین خۆسەریە دیموکراتیک دەخوازن چێ بکەن و ژ عالیە دفاکتۆژی هاتیە چێکردن ئەو ژوان ڕاترسێکی مەزنە تەنێ ئیران دەمێنێ هەمی هێزێ کوردان بە هەف رابن و تورکیەکی دیموکراتیک چێبێ ژوان ڕ خەتەرێکی مەزنە لێ نەها ئەف تشت ئەv دوور دەبینم چما کو ئیران پرزگرێکی خۆی gelek هەنە ئەم پرزگرێکی ئابووری هەنە ناوبەرێوی بە هەممی وڵاتە دنیادا خراپە ناخازێ تشتێکی دیژی ji ser wan pirsgirêkan zêde bibe. Serok Barack Obama sûn da wergirtina gera duya serokatiyê dixwe li bîstî mehê lê rêwresim lê roja bîst û yekê tên kirin her çaba ev torûtibe semboleke û yek watayê dide ve guhastina bi aştiya desthilatê. I, Barack Hussein Obama. I, George Walker Bush. I, William Jefferson Clinton. I, George Herbert Walker Bush. Do solemnly swear. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. Congratulations, Mr. President. لنیوروی 20 ماه ایک سالا پشتی هلبجارتنه سروکاتیه سروکی دست بکار خود کرد. یان سروک بجارا دوی هلبجارتی و سینده بگرا دوی ده خود. افره و رسمه ودگرده في سال 1789 دم سروک ایکی امریکا جورج واشنطن دست بکار بوی. افره و رسمه نشانه و گهاسن دست حالاتیه و سمبولکا بهیزه با امریکیان. چونکو ئەو دەمێ هەندەیە سەرۆکێکی بە ئاوایەکێ دەموکراتیک هاتی هەلبژارتن دەڤژ دەسەڵاتێ بەردەتن و سەرۆکێکی دی شوناوی بگرتن ئەوجار ڕێوڕسم بە ئاشتینە. وەکو عادەت ئسپێداوێ ڕۆژێ سەرۆکی نیتێتە ئۆفیسا خۆ و دگەل سەرۆکی بەری خۆ لە سەرایسپی کۆم دەبێت و پێکڤەتێنە کنگرسێ کلوێرێ ئەندامت کنگرسێ وێ دادگەها بلند و کاربدەست کابینا کەڤنویانی پێرگینیە لەوان دەکەن. سەرۆکینی لە نیڤرۆ سیندێ خۆت و سەرۆکی دادگەها بلند ویدەتە سیندێ. ئەڤە بڕاستی نیشانێکە و ئەو کەسایەتی لە گۆڕا دەستوری ئەمریکا دکەفتە دەسەڵاتی ئەڤە پند و هیڤیا دەستوری مەیە. بۆ ڕێزگرتنê li serokîniyê Amerîka 21 guletê nehavêtin û ew gotara xwe ya êkê pêşkêş dike. Ez îro dibêjim zehmetî rast û durist û gelek in. Çavê cîhanê li wî ye û çavê xelkê welatê me jî heta bizanin ka dîtina wî ji serokatiyê re çawa ye. Piştî sîndê dixwit serok di nav xirvebûneka mezin da eçite serayespî û gelek Emerîkî ji seranserê welatî tên da li van rêwresma beşdar bibin û heta şevê jî aheng û festîval berdewam in. Serok xwe jî beşdarî hindek ji wan dibit. Hatiye gotin serokatiya Amerîka bi zehmettirîn kar e li cîhanê. Asteng di mezin heşt roja êkê dikevne pêşiya serokî da. Çunkî tiviya ew sozet xwe bicih bînet.
و سێ ڕۆژان بەری ڕێو ڕسمên سندخواردنا گەڕا دوێیا سەرۆکاتیە سەرۆک ئۆباما 23 فەرمانên کێمکردنا توندوتیژیên ji encamê çekan li Amerîka morkirin û sozdan karê pitir digel Kongresê bike heta yasayên tundtir ji bo kontrolkirina çekan darêjin. Bi amadebûna zarokê ku name buhnard bûn ji ber tundûtîjiyên ku ji ber çekan diqewmin, Serok Obama 23 fermanê serokatî morkirin. Bo rêgirtinê li tundûtîjiyan wekû hêrişa meha 12 li Newtown wilayeta Connecticut ku 20 zarok û 6 karmendên xandingehekê hatine kuştin. If there is even one thing we can do, حتا ئەگەر یەک تشت هەبە ئەم بکارەبن پێ توندوتیژیا کێم بکن و ئەم بکارەبن ژیانە یەک مرۆڤی بپارێزن ئەم بەرپرسیارن هەوڵاژێ ڕەبدەین. ئەو فەرمان ji rêformên nexweşiya rewanî vedgirit heta berdestkirina para bo hîn û fêrkirina polîsan û vekolîna li ser karîgeriya yariyê bi tundûtîjiyê vîdyoyê. Lê renge hindek ji pêşniyazê serokî li Kongresê rêbirî dijatiye bibin. Serok dixwazit Kongres berê xwe bidete raboriya wan kesê ku çekan dikirin. if you want to buy a gun, ئەگەر te bivê çekî bikirî divê tu nîşan bidî tu ne tawanbarî yan qanûn rê li te nagiritin wî çekî bikirî. prohibited from buying one. Lê çekfiroş bawer dikin qanûnê tund bêfayde ne. Do you think Tu bawer dikî tawanbar dê herin rabordûyê xwe bipirsin berî çeka bifroşin tawanbarekî dî? Rêxisiya çeka ya niştîmanî ji aliyê xwe ve dest bi bizaveka komkirina para kiriye bo bersêngiritina qanûnê nû. Fermanê serokî morkirîn bi pêşniyaza Komîta Serokatiya Cêgirê Serokî Joe Biden bû. Ew digel pitij 200 komala axivit bû ku dayk û babên kuştiyan jî di navanda bûn. No one can know for certain. Kes nizane ke eger rê li vî karê cihê da hatiba girtiniyan e lê em hemû dizanin me pêgirtinek sincî heye her karekî di desthelata xwe da bikein bo rêgirtinê li ihtimala dûbarebûna tawanek wesa. Serok dixwazit Kongres bilez biryarê li ser wan pêşniyaza bide lê endamê her du cevatê Kongresê dibêjin çend heftî dê pêçin heta ku ev babetet kevne ber behs û vekolînan. Serokê çil û yekê Amerîka George H. Bush yan boşê bab piştî dû mehên nexweşxanê vegeriya malê. Birêz Bush weka kurê xwe û belkû weka tevaya serokên diyên Emerîkî ji koçkaspî derketine hezra jiyana piştî serokatiyê dikin. Di vê raportê de em ê berê xwe bidin jiyana çend serokan li derveyî koçkaspî. کاتێک سەرۆک جۆرج دەبلیو بوش لە ساڵی 2009 کۆشکی سپی جێهێشت ئیدی خۆی نەخستە بەرچاو. ساڵی پار سەرۆکی پێشووی ئەمریکا لە زامبیا لەگەڵ خۆبەخشەکاندا کاری دەکرد بۆ نۆژەنکردنەوەی بنکەیەکی تەندروستی چارەسەرکردنی شێرپەنجە. وەک سەرۆکەکانی تری پێشووی ئەمریکا بەڕێز بوش ناوبانگی خۆی بەکاردێنێ بەڵام وەک دەڵێ ناخوازێت داوای سەرنجپێدان بکات. Ez hêvîdarim ku hûn gelekî berê xwe bidin karê min ji ber ku ez naxwazim di deng û basan dibim. Bi baweriya min xizmeta bi bêdengî baştirîn xizmet e. سەرۆکەکانی پێشوو تواناییان هەیە ئاڕاستەی ڕایگشتی بکەن. لە ساڵی 2010دا سەرۆک براک ئۆباما هەردوو سەرۆکی پێشووی ئەمریکا بیل کلنتن و جۆرج دەبلیو بوشی دیار کرد بۆ هەڵمەتەکانی پارەکۆکردنەوە بۆ بوومە لەرزەکەی هایتی. Bê navê gelê Emerîkî ez dixwazim spasiya we herduwan bikim ku hûn hatin werebiriya vî karê destûdarê tengaviyan kirî. بەلای تایبەتمەندانی مێژووی سەرۆکایەتیەوە مەرجنی ئەوانی ڕۆژە لە ڕۆژان ڕێبەرایەتی ئەم وڵاتیان کردبێ ئێستا ڕۆڵێکی تایبەتیان هەبێ. Heke we serokatî kiribe hûn dizanin ku rola serokekî berê di dezgehekê de çi qas vebire. کلنتن و بوشی باوک لە پاش کارەساتی سونامیەکە سەردانی ئیندۆنیزیان کرد و دوای زریانی کاتریناش کە لە باشووری ئەمریکایدا کەوتنە هەڵمەتی پارەکۆکردنەوە. کلنتن لە وەتای سەرۆکایەتیەکەیەوە هەر لە بەرچاو مایەوە فشاری لەسەر کۆریای باکوور دەکرد بۆ ئازادکردنی گیراوە ئەمریکاییەکان هەڵمەتی بۆ هاوسەرەکەی دەکرد هێلەری کە خۆی بۆ سەرۆکایەتی کاندید کردبوو ڕێکخراوی کلنتن گلۆبال ئەنیشەتیڤیشی دامەزراند. CGI hatiye damezrandin da ku bi kurahî çareseriya kêşeyên cîhanê bike. چاودێر دەڵێن بەڵام بوشی باوک بۆ شێوەیە نەبوو هەوڵی تاکە کەسی بە باشتر دەزانی.
ژیانە پشتی سەرۆکاتیە حتا ڕاداگە ئارام و بێدەنگە هەلبەت تشتێ ji هەمیان گرنگتر di ژیانە ویدا پشتی سەرۆکاتیە ئەو بوو کۆبوویە باوێ سەرۆکێ وڵاتên یەکگرتی یەن ئەمریکا مێژوونووسان دەڵێن ژیانی پاش سەرۆکایەتی پەرەی سندووە پێش ساڵی 1950 سەرۆکەکانی پێشوو خانەنشینیان بۆ دەبڕایەوە بۆ کاروباری ئۆفیسێکی بچووک ئێستا تەکنەلۆژیای نوێ سەرۆکەکان دەبەستێتەوە بە خەڵکەوە ji ber ku serokatî bûye pişkek ji deng û basên şev û rojê ji ber wisa serok bûne pişkek ji jiyana me bi tenê endamên malbatê nebin ew pirtir ji her kesên din birêka deng û basan tên malên me سەرۆکەکانی پێشوو دەتوانن خۆیان تەرخان بکەن بۆ ڕێبازێکی تایبەت کە خۆیان هەڵی دەبژێرن بدیدنا min çalakiyên serokên me yên berê piştî ku demê serokatiya wan bi dawî tê pirtir rengvedana kesayetiya wan bi xwe ye û ne wek salan gava ku serok bûn ku para pirtir bîr û hizrên wan rengvedana kesayetiya wan nebû جیمی کارتەر زۆر جار سەنگی کارەکانی خستوەتە سەر دۆسیەکانی مافەکانی مرۆڤ و دیموکراسی لەوانە چاودێریکردنی هەڵبژاردنەکان و دەڵێت لە ساڵی 1970ەوە کە کۆشتی سپی جێهێشتووە ئەو شتانەی بڕوای پێبوون نەگۆڕاون Ez zivêkê dibêjim û bidîtina min kevaniya min jî hevbîr e dilgel min ku jiyana me piştî koşka spî xweştir û bi berhemtir û pir lê bûyerên neçaverêkirî bûye. خانەنشینی مانایەکی جیاوازی هەیە کاتێ تۆ سەرۆکێکی پێشووی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکایت. یەک جێ پیشانگەهên herî birîxdar û pêşketiyên teknolojî li bajarê Las Vegas bi dawî hat û yek peyam hebû. Dezgehên elektronîyên paşerojê dê mezintir bin, baştir û pitir şiyanên li hevgihandinê hebin. Hezaran aşiqên teknolojiyayê di navpêşangeha 2013 bi navê CES de geriyan û ew heybetîman bidîtina televizyonên mezin 3D û şaşeyên ditewiyên û ji hemû aliyan ve têne temaşekirin. Kompîter jî mezin dibin û cihê edetiyê yariyên malê digirin. Şaşeyên hinek vîdyoyan weka kaxezan hatine duristkirin. Çunku hemû teknolojiya ji bo xweşiya mirovaye, ew ji bo tevaya layanên jiyanê jî têne bikarînan. Dezgehên tên parastin û durustkirina xwarinê dikarin lîsta navê kalûpelên te pêtivî pê hey ji telefona te ya destî re ya jîrane bihênêrin. Yan heta dikarin fermana bidin ji bo lênana xwarinê. Eger tu xwere bî, kevçiyê hapê wê te agehdar bike tu gelek dixî yan tu bi lez dixî. û eger te nevêt zarokên te gelek demî digel dezgehên elektronî derbas bikin, telefona te ya jîr dikare wana rawestînitin. Ev ca tu çawa hest bi vê li hevtêkelkirina teknolojî dikî? Nîşanên elektronîyên mejiyê te têne xwendin. Belê, teknolojiyayê ew jî vedîtiye. Bîneran ez bawer dikim hûn jî weka me wê bawer bikin ku pitir ji nîveka xwarina cîhan berhem dîne pûj dibe û dibe gilêş. Ev encamê raporteka nû ya binyadê endazyarên teknîkiye li Brîtanya. Ew binyad xelkê han didetin heta bermaya xwarina xwe kêm bikin. Eger cîhanê bivêtin, xwarinê ji birsiyan re berdest bike li demê ku serhejmêriya cîhanê her têt û zêde dibitin. Her sal cîhan nêzîkî 4 milyar tonên xwarinê berhem dînitin û sêêkiya wê heta nîvekê jê dibite gilêş. Gelek ji wê ji ber şêweyê çinînê ye yan ambarkirin û veguhastinê ye. Ew hemû dema dirizin ji ber hindê pêdiviye ku tu wan di cihekî deyne ku her hişk bimînin. û cihê wan germ nebe û hindê bikarî zû veguhêze û bikarbîne. Rapor dibêjtin li welatên aboriyê wan pêşketî weka welatên Ewropî û Amerîka, sîstemê pêşketiyê çandinê wesa diketin ew xwarin bigehte bikiran lê bi milyona tonên bermaya xwarinê têt havêtin ji ber bi serveçona demî yan her li demê pêtivî nagehte bazaran. Bêguman dema tu digihîne supermarketê, supermarketan gelek pîvanên bilind hene ku kel û pel di çawa bin. Dama wan çawa be û ka têne xwarin yan na. Ev mîwa û fêqî navegiritin. Bi rastî ev qanûnên Bazara Yekîtiya Ewropî ne û firoşiyarên bizav kirine ku ev qanûn nerim bibin, walê hatiye. Li sala 2009 26 berhemên cuda ji van lîsta hatin derxistin.
gelek ji rêxistiyên alîkariyê xwexwaz keyfxweşin bi weşana vê raportê heta bal bêdkişandin serxwarina tê te havêtin li demekî bi milyona xelk li cîhanê birsîne. Rêxistiya parastina zarokan dibêjitin hind xwarin li cîhanê heye têra her kesekî dike lê hêşta 2 heta 3 milyon zarok her sal jî birsa dimirin. Qederekî mezinê erdêçandinê hêz û tihên pêyîn û av bêfêde dibin û ev e peyamekî dî didetin. Tiştê baş li vir ewa ku her çendê kil û pelên xwarinê gelek tên xisarkirin lê ji ber ku serjimêra xelkê û daxwaza wan bo xwarinê li serenserî cîhanê zêde dibe, em dikarin ku vê xisarkirinê kêm bikin. û digel pêşbîniya bilindbûna serhejmêriya cîhanê 9 milyar û nîv heta sala 2075 raport geheştiye wê encamê ku divêtin hesêba pûçkirina xwarinê bête kirin heta xwarin bigehte xelkê birsî li cîhanê. Li heman roja stêra jimareka hunermendên Emerîkî bilind bûyî bi wergirtina xelatên Golden Globes, stêra navdartirîn werzîşvanê Emerîkî darijiya. Derhêner wênegir û akterên filîmê Argo mezintirîn xelatên Golden Globe wergirtin. Ew çîroka rizgarkirina 6 diplomatên Emerîkî bû ji Îranê li sala 1980. Jessica Chastain baştirîn akter û Daniel Day-Lewis xelatê baştirîn akter ji bo rolê serokêberê Amerîka Abraham Lincoln di filîmê bi navê Lincoln da. Serokêberê Amerîka Bill Clinton filîmê Lincoln pêşkêşî amadebiyan kir. Lê rojekê dipêra qehremanê berêkaniya paysikran yê Emerîkî Lance Armstrong pênasîn kir ku wî li demê qehremaniya derman ji bo bihêzkirinê xwarin wî pênasîn bi tawana xwe kir li demê hevpeyvînekê digel Oprah Winfrey. Armstrong heft caran qehremaniya Tour de France biriya lê nav û dengê wî û rêz û hirmet li wî dihatkirin çûnku wî şiya ji nexweşiya şêrpenceyê rizgar bitin û nexweşiyê ew bêhîvî nekir. Bîneran ev bername tê weşandin li ser malperê dengê Emerîka û li ser Facebookê û heta demek dîyê li hevgihandina Kurdan hîviya jiyanek xweş ji we radixwazîn.